a kontumelle o sengona khara le nnaneo lena leo leng setsokotsane pelong ya momamedi le nnaneo leo leng sefefo pelong ya momamedi le nnaneo leo leng lehodio tswana pelong ya momamedi le nnaneo leo leng sekgola pelong ya momamedi re ke qale ka pina ya Semi Malete ke tseba o tla kena ditabeng tsa ka sebesaka molaetsa wa bohlokwa ka di-capsule tsa Poseidon ebe o hloptjwa ke manonyeletso a thata o na le mathata ka phallo ya madi e sa lekanang kapa high blood pressure ebe masole ya hao a mmele ona a tlasa kgatello Poseidon ke tharollo ke fumane ka jeno khemising ya hao dula o le matla ka di-capsule tsa Poseidon hopola ha e sa re Poseidon ha se Poseidon maditaba lo wena ko bone ka jeno khara nana lena le matla la makhulonga mo lo wena boitumelo ke a o bona ho marangrang a lesedi FM ke bona le motse le yana o teng kwano ke bona le khamtse le yana o tenga ha ke sheba kwano ke bona le tsholofelo dumela hle tsholofelo lo wena Isaac ke a o bona o teng kharana na la makhulonga matala o teng mona ho marangranga o ngola melaetsa ya hawa a ko tsebise ba bang re nana la makhulonga matala le seleqadile ba tsebisa hore le nana la makhulonga matala le seleqadile ke o shebile wena tsietsi lo wena mmapule ke a o bona lo wena tsidiso ke a o bona o seng hona mzandile lo wena ke a o bona mmapula dumela o seng hona no zegade o seng hona ke na lo wena black man ke a o bona tlalane lo wena o teng kwano khara le naneo le na le matla haholo la makhulonga a matala ke wa ithetsa moaisane eno wa hao a hao batle moaisane eno wa hao a hao rate o hloile a batle le ho bona o tla tlameha hore o itlhokomele yena eno yeo a isaneng le yena o hloile le hloyo lena le letsoletso a ho batle moaisane enwa tloela o ithetsa ka eng kapa eng itlhokomele 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 shabe dintho ka ihloleleng o seke wa ithetsa o seke wa ithetsa itlhokomele 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 motho yo motho iya ai ana ke makhulong a matala ke le nnaneo la hao ho lesedi FM o ithetsa ho kotsi re sa tla bua ka o ithetsa le ntate Maine nako e telele hobane ke a tseba hore letsatsi le letsatsi modimo mo fa ditaba modimo o mo romella ditaba hona jwale ke o lakaletsa leeto le monate tsama hantle o khutle hantle kerekeng jolo ka ile letsatsi la tsuo o ske wa ya mane sefapanong sa Jesu ya ba o ilo batla dipikiri tse ileng tsa sebediswa ho kokotela morra motho o ske wa khutla le hamore e ileng ya sebediswa ho kokotela morra motho
o ska wa khutla le lerumo hai o ska wa khutla le lerumo la ileng la sebediswa ho bolaya Jesu ho hlaba Jesu lehlakoreng o se ke wa khutla le mofapahloho o ileng wa sebediswa ho tlisa Jesu bohloko o se ke wa khutla le aseni e ileng ya sebediswa ho bosa Jesu ntle ke re ke motswang khutla o le hantle ngwaneso o sa tshwara tsona tsena tse ileng tsa sebediswa ho phoqa Jesu ho bosa Jesu o ska wa khutla o ena le motswalle wa sisinyi khutla o lokile khutla o le hantle khutla o hlatsitse ka madi a konyana ha ebe seaparo sa hao ka jeno madi a konyana ha ebe kroni ya hao ka jeno madi a konyana ha ebe moqhaka wa hao ka jeno madi a konyana ha ebe dieta tsa hao ka jeno ha ebe maoto a hao ka jeno madi a konyana ha ebe mahlo a hao ka jeno khutla le pelo e apesitsweng ka madi a konyana ha ile roto khutla le pelo yane ya maobane yeo tsamaileng ka yona mme jwale ha o khutla o jerile rumo le ileng la hlaba mora motho o khutla ka sepekere se ileng sa kokotelwa ho mora motho mme ha o khutla o sole se ho no ho thwe ke moqhaka o rweswang Jesu ha o khutla leleme la hao le ntse le bua leshano ha o khutla menwana ya hao e ntse e romela melaetsa ya leshano ho marangrang ngwaneso ha ke tsebe ngwana mme ha ke tsebe ke kopa ho fa pina ka mora pina ena ke kena ditabeng tsa tsatsi lena wo ho tlalla di santoro di nontorio di rontorio di pontorio tsa le hodimo jwale Washalwa phansi ekhaya sumela empilo yami empilo ekhaya washalwa phansi emazulwini ihamba nje emhlabeni empilo yami emaphakatheni wahlelwa wabalwa ngempilo yami wakhishwa ngempilo yami ekhaya wakhishwa ngempilo yami wafelwa nguJesu wakhishwa empilo yami wathwalelwa amahlazo ami wakhipha khona empilo yami silotshelwe ngona manje wakhipha khona empilo yami empilo yami
Ke mxolisi mbethe kwahlalwa phansi ngwana mme ho ile ha dulwa fatshe horobeteng dulwa fatshe le hodimong la motho a ka tla ka diwasho tsa hae tsa mefuta-futa hore wa o qeta le hodimo le ile la bua ka wena la motho a ka tsamaya kopano tse 10 ka letsatsi a re wa o qeta le hodimong ho ile ha bua ka wena le ha ka tlama mabanta ha Jesu a fihlile mabanta Jesu a fihlile bafu ba tsoa mabitleng le banta ine ileng la plastiki ha Jesu a tsusitse bafu mabitleng le banta la plastiki ine ileng ho matla Jesu o ine ileng konoponyana yeno e tlambeng le banta leo entsweng ka lenala la tsuonyana ine ileng o matla Jesu ke o botsa mothimo hle hobane le hodimo ho ile a bua ka wena modimo na re enwa o tla ba teng mme ke tla mo sireletsa ka nako tsohle o ile wa utlwa jwale ha moshimane eno ka hare ka mona holla dinontorio holla disomporio tsa lehodimo mothimo hle ngwaneso ya ratwang ke lehodimo ka jeno hona le taba yeo ko tshwaretseng yona mme ke kopa taba ena yeo ko fang yona ka jeno e beterini ya hao ya katlego ke ne ko kopa ke a o bona wena monna poko ka mo re mametseng ka tenga ke kopa ka jeno o palame tereni ena ya katlego tereni ena e kgannwang ke lehodimo rona le le fumaine re ka hara tereni ena ho fetisa molaetsa ka jeno ke kopa o palame tereni ya katlego ka jeno ke kopa o palame tereni ya phunyeletso o ske wa sala ha ke batlo sale ha re palama tereni ena ha re tsamaisa molaetsa ka hara tereni ena ya katlego tereni ya phunyeletso wena Brenda ke o shebile le wena Royal ke o bona le wena Kobo ke na le wena ka jeno o muthi ke o bona hle o bona Carolina le yena o kene dieketsenga o kene kwano kharanana o la makhulong mo fihli le wena Lisa ke le shebile batho ba batle hona ho maranrang a lesedi FM mo sa mawatle ke bona melaetsa ya lona kwano Botswana ke utlwa ha le leboa le re makhulong re a leboa ke a bona Lesotho mono o bathong bona Swaziland le wena o tenga ha ke a o lebala ka mono ka Zimbabwe ke a bona le wena hore o dutse le nna England ke o shebile hle ke o shebile hle ke a leboa e re ke tla ke bona polo a phamisa matsoho a re ntate re a leboa disebo le wena o teng kwano ke na le wena motle ntho ke tlo bua ka yona ka jeno jwetsa metswalle ya hao hore ha tswa mabenkeleng fela le hlanya le tlo kgaola ha tswa mabenkeleng Kwa ho itshireletsa tshepa motswalle ya kopanyang bohlale ba setso le mahlale tshepa Promotional ena le motswako wa Sutherlandia e thusa mmele ho lwantshana le mahloko le ho thusa ho fola kgahlanong le kokwanahloko le tshwaetso ya bacteria. Promotional ena le melemo e keditsweng ya selenium le zinc. Fumana dipidisi kapa marothodi ya Promotional chemising. Etsa Promotional motswalle wa hao bakeng sa bophelo bo botle.
Mothemo wena momamedi yeo ke mo ratang ke mona ka baka la hao ha no sa mamele lenaneo lena e ka be ke se mona dilemo le motseo ke ileng ka e ba le wena ka tsona ke ile ka ba le mme wa hao ka ba le nkgono wa hao le ntate moholo le rakhadi le mmangwane ka jeno ke o hudisetsa bana ke o hudisetsa ditloholo ka lenaneo lena la makgulong a matala leo ileng wa hola o ntso o le mamela o mamela ditaba tsa bo mankwe dumela ngwaneso dumela ngwana mme moreneng dumela wena ya ratwang ke lehodimo o ile ha tshwarwa kopano lehodimong ka baka la hao o ske wa tshoswa ke ntho tse fetang o ske wa tshoswa ke ha dintja di bohola motho e mong ha bua ditaba o re tau ha ntja di bohola ha e hetle le ho hetla e tswela pele e a tsamaya e mong ha bua ditaba o re ntsu ha e kgathatswa ke dinonyana tsa melomo e otileng e kgathatswa ke dinonyana tsa melomo e mesesane e sa reng letho ntsu ya fofa ya udimo ha e fihla udimo nonyana e dutse molaleng wa ntsu ena ya shwa mentsu tlhotlhora hangwe fela ebe nonyana ena e theowa e se e shwile le ho wena ka jeno modimo re o jwalo o tshwantsha le tau o tshwantsha le ntsu o jwalo taba ya ka ke ena now no tseba hore lefatshe mona lena leo re phelang ho lona hore lefatshe lena leo re phelang ho lona ke lefatshe lena le sebaka fela ho ba kgonang mamedi mohlomong a wa nkutla hantle lefatshe le fana ka sebaka ebile le na le sebaka ho ba kgonang ho ba ipabolang ka seo modimo a ba fileng sona ha o le ntate ke batla ho beha tabena haufinyana ha o le mme o keke wa isa ngwana hao ngakeng e sa tsebeng mosebetsi o batla ngaka yeo thwengena ngaka ya sebetsa e tseba mosebetsi wa yona e ipabola ka mosebetsi wa yona ha o kulelwa ho na le sepetlele seo batle o se o reng ha ke batle o ya sepetlele sena batho ba hlokahala sepetleleng se ho na le sepetlele seo reng ha o se batle hobane batho ba ya shwa ha ba khutli sepetleleng seo o batla sepetlele se ipabolang ka makhabane a sona ke tlo e bapala pina ka tlasa ntswe la ka empa ke bua tabena ke ka o ke tshwereng pinena hobane ke kopa modimo a nthuse hore o nkutlwisise ha o ya ngakeng ya meno ha o no ya ngakeng ya meno e tlang utlwisa bohloko bona ba haisana o batla ngaka ya meno e tla re ha intsha lino la hao e se o hlabile ka nna le yane e bolayang bohloko au ka ska roba lino ka molomong wa hao a le robella ka molomong a utlwisa bohloko au sia o le jwalo wa rurua ditsebe wa rurua marinene wa rurua molomo wa hloleha le hore o ja o fihla lapeng momamedi dumela lefatshe le na le sebaka bakeng sa batho ba khonang ba ipabolang ka seo modimo o ba fileng sona
lefatshe le tla o fa sebaka le wena o jwalo o fana ka sebaka ho ya tsebang se wa se etsang ha o batle o isa mmao ka pantatao sepetleleng se re batho ba ya shwa ho sona ha o batle o isa mmao ka pantatao sepetleleng se feila sepetleleng se ditshila se nkgang ha o batle hobane ouch. Yes. Ke ne ke kopa mme wa ka o bitse ngwana hao a tlo mamela ditaba tsena tse o re buang ka tsona. Ke ne ke kopa o bitse ngwaneno a tlo mamela. Ntate bitsa mosadi wa hao modudise fatshe a mamele taba tse o re buang ka tsona. Monna o tlotla mosadi ya khonang ho tshwara lelapa. Monna o hlompha mosadi ya khonang ho tshwara lelapa, ya emisan lelapa, e seng ya diang lelapa la hae. Monna o tlotla mosadi le ho bua ka mosadi ya hlomphang lelapa la, ya mo hlomphang, ya mo etsang morena, ya tsebang hore monna ka ke morena, ke ntate wa bana ba ka, a ke mme wa bana ba ka. La nkare ke ntate kore monna o hlompha mosadi ya jwalo. Lefatshe le na le sebaka bakeng sa batho ba ipabolang ka bokgoni ka seo ba se kgonang. Lefatshe le keke la ipabola ka wena o etsa ntho tse sotheileng. Le keke lefatshe la yema la bina di fela ka ntho tse sotheileng tse o di etsang. Le khatla ha lena sebaka bakeng sa batho ba jwalo. Ha lena sebaka ngwanaka. Ntho eo keneng ho yona hona jwale, ntho tseo keneng ho tsona hona jwale, lefatshe ha lena sebaka. Ha ona moo le tlang ho beha teng. Bona ngwanenwa ya sa tswa fihla, ya tswa mose le mitsa mantaila, ya le modimo 20. Bona mesebetsi ya hae, bona bokgoni ba hae bo mmeile kae. Lady Smith Black Mambazo, bona bokgoni ba bona. Bona moshimanenwa ba reng ke mshishi ka le motse wa na le tsona. Bona bokgoni ba hae bo mmeile kae. Lefatshe ha le no tlotla ntho tse sotheileng. Lefatshe le na le sebaka sa batho ba na leng bokgoni. Lefatshe ha le no tlotla. Ko jwetsa nnete ke mabenkeleng. Ke tlameha ho ya mabenkeleng hona jwale. Mmamedi ke bua nnete. E re ke nke mabenkele. Ke tsebe hape o fana ka mohlala o mong. Di utlisetsa bongata bo tsotehang ka 4 days of even more. Ho qala ka la 29 March ho fihlela la 11 April.
jalo ka 2 kg selati brown sugar ka 37.99 le 2 liter sunfoil kapa Spa sunflower oil ka 54.99 Spa Rewards ingwadisetse o fumane bongata. Yes. Rotavirus ke kokwanahloko ya tshwaetso e kena bathong ho tswa tikolohong le ka ho tshwara dibapadiswa. Hlwekisa tikoloho hantle ho ithibela. E kena bana ba pele ho dilemo tse 5. Rotavirus e ka baka ho hlatsa, letshollo, feberu baneng, mme ba ka ba boela ba robatswa sepetlele ha ba sa alafshwe. Re bua nnete. Bua le mohlokomedi wa bophelo ka thibelo ya rotavirus. Molaetsa ke ba Re bua nnete. Now no tsebe hore mmuso o netefaditse hore o ba le tjhelete e lekanyeditsweng eo bahiri ba mesebetsi ba lokelang ho lefa basebetsi ba bona ka 2018. Molao wa National Minimum Wage Act 9 of 2018 o ile wa tjhaelwa monwana mona Afrika Borwa. Molao ona o re bahiri bohle Ke bua nnete. lefa basebetsi le basebeletsi lekeno le lekanyeditsweng ka 2020. Ke re amen. Lekeno le lekanyeditsweng la setjhaba Ke bua nnete. bohle ho kenyelletsa basebetsi ba matlong ba dipolasing le ba merung ke 27.58 ka hora. Lekeno le lekanyeditsweng la basebetsi ba Expanded Public Works Program Lefatshe le na le sebaka 16 cents ka hora. Haeba mo wa hao a sa o lefe tjhelete e lekanyeditsweng ya setjhaba ka kopo ho batho ba iphabolang ka bokgoni ba bona. The Department of Employment and Labour ya o sebeletsa. Jole le wena so ka fumana boleng ba ekeditsweng ho tswa MTN. Reka starter pack sefe kapa sefe sa MTN ho kena ho network e Lefatshe. mona Afrika Borwa ka jeno. Kenya sim card ya hao ho smartphone sa hao sa 4G kapa 5G ho ithabisa ka data e ngata Ke bua nnete. yona 18 gigs ya anytime data le 1.5 gigs ya YouTube Lefatshe. data ha o reka airtime ya 30 rand kapa ho feta. O ka iphumanela le 21 gigs ya anytime Amen. mo le 3 gigs ya YouTube data mahala ha o reka airtime Ha le no tlotla ngwanaka. O le ka ra dithethefatsi le kgale. Le tla o tshwela. MTN. Lefatshe mothemo. Ke tshwere pinena ke e bapalang tlatsa ntswela ka le Maine gore o nkutlwe hantle. Lefatshe le tlotla gore le na le sebaka sa motho ya iphabolang ka bokgoni ba hae. Ha le na sebaka se seng. Ai. Ko etseditse mohlala hona jwale ka sepetlele gore ho na le sepetlele seo sa batleng le hanyane fela gore o ise mmao kapa ntatao ho sona. La o sena tjhelete o hloka motho wa modimo empa gore hoja ke ne ke na le hona mme wa ka le ntate ke ne ke tla mo isa mona. Le wena ka buena jwalo ka motho o jwalo. Ha o e ho ngaka e sa o sebetseng hantle e sa o tshwareng hantle. O batla the best. Una na re hona jwale nka fela motho fela ka re a ile o kwetliswa ke Rulane Mokwena. Gore ke nke motho gore ke monke hona jwale ka di cocks tsa di slipper. Ke re a ile ba palamane a kwetliswe ke Moramokwena. Ke mokokoro a sa tsebe le go tshwara bolo ena a sa tsebe le rena dipalo di kae a rahela mo a shebileng teng. Le mokwetlisi mong le mong o batla motho ya na le bokgoni. Lefatshe le na le sebaka ho motho ya na le bokgoni. Nkeke ka sitisa ngwana Mokwena mane who the sky is the limit. Ka motho wa di cocks tsa di slipper. Ke monka ke rotla kwetlisa motho wa di slipper tsa di cocks le khale. Ka tlo sitisa ngwana motho ka mosebetsi o motla o etsang le khale. Hello. Hi. Hello. Ke Mankwe ya bua mona dumela. Ha o bathong. Dumela hle a buti.
Malome wa ka o hlokahetse. Hey, ha o tsebe mme o tlile bohloko bo jwang gore ha o tsebe gore tsietse re leng kare ho yona. Hao. Maloma o yelwa ba ding ba mo lelekisa ka thipa ke ena yeo ya hlokahetseng. Hao abuti. Ho lokile tata. Ho lokile bye. Bye. Mankwe. Atula sheba mankwe. Arkietsa jwang batho mme ke nwa le ena wa ntsietsa ka tlung o alla. E re ke late mokotla wa ka. Mankwe lata mokotla ntsha phone ya bobedi. Mankwe lata mokotla antsha mohala wa bobedi mankwe. Arkietsa jwang. Yo no tlo ntwetsa ka malome a ka na le lekiswa ke batho ka dithipa. A re butle ke nke ene ya bobedi. A nka ngwanana. Are hi. Hello. How mankwe. Ka letsetswa ko wena ka jeno ho entse jwang. Batho. How batho. How tsebe. Re tsietseng jwang malome o hlokahetse hona jwale. Tjo mme wa ka wa o tsebe re mme o jwang. Ona bothata. How monna manko ka bua ke na le nako e telele ke sa buile wena. Etsa tjena ha ke yo hona jwale. Empa ke tla romela 8,500 rand. Sheba mono fono nya ke tla etsa cash send ya 8,500 rand o mme ha batho askisi o yetse mme o kitsa for lehle ke e kusentse ke romela 8,500. Bye mankwe. Bye mankwe. Wa batho ya kena ya keshe 8,500 rand. Mama nkwe ya butsa. Are hey o bua le mang wena ha so bile o tlola ke ma hela ke mang ye no o bua le yena pele ke bone o lahla phone o mathela mkotla o lata mkotla a re ska ntwetsa ka sirila munyeo a re mme mama ska mpolella ka sirila munyeno yalo ke moletseditse mpele a re ska ntwetsa ka sirila munihle ska ntwetsa ka yona ntsa bua ditsietsi le mahlomo la bua le mathata ke mo dropelletse yona tsebeng ke kopa ska mpolella ka sirila muni mama tloela ho ntwetsa ka sirila muni hle mama tloela ho ntwetsa ka sirila muni eno bua ka mpho ke yena isaitse clicky 8,500 o ska hlola ntsolla wena founela fela ba hese ba tlolata ngwaneno mona tloela ho ntso mpotsa ka di sirila muni ska mpotsa ka sirila muni eno mpho ke yona o sa letsitse e se ikene le fatse le batla motho ya na di mbukoni ya khonang ke a utlwetsa mamida ke ba pala tshego go utlwetsa nnete le heno ka tlung o ntse o sebetsa o hloleha o ba etsetsa ba ra yeno se ka re dwetsa ka ena hona ntho tla re etsetsa yona eo Ausman ka ruska ntwetsa ka sirila munhle mama please amen hallelujah nna o lena ke la magulong a matala ke tla o dwetsa dintho jona ngwane sepolo shia o tsheha ha monate Ivodi Ngozo le palesa ntate Motaung ka motshaba mankwe wena mama ya ai ke bona ka mo le tsehang ka le skela tse Josephine Mahlangu wena tieho ke o mametse ke le binone ke le bo Lizzy le wena Thabo o bona Ivodi Chabi Chabalala Tsanini Limpopo wena Lumanye utsile wa tsheha monate Portia o ska tsheha re bua di nnete mona hallelujah McDonald
Woo! Wena Philippa re bua dinnete ke bona o tsheha mono ai king a tshe king wena ke a o tsaba motle ke bona bo open cheche ke bona bo buanga ke bona bo tsosi ba tsheha ba kekete ha re bua dinnete kwano mona ke bona moho le ntaulia ke bona le happy a sa tsebe le o itshwara moruti Maine sebaka ke sa hawa kena mofokeng yeo ke mo ratang ka pelo ya ka Ntate Motaung. ha mofokeng Ai, mofokeng ya motle ke mametse pina ena ha e re kena. ai Sebaka se sa le teng. hallelujah Ntate Motaung, sebaka se ntse se le teng. hallelujah O hlokahala fela ya ka kenang. oh Maine Sena habedi hape ka jenole. hallelujah Ka sutlwa se fitla manonyeletsong a pele. kakata Sebaka se santse se le teng. hey Re ntho tshwanetseng o etse. yes Ke hore o eme o kene. hi Ntho tse ding ha di batle o eme ka ntle. hallelujah Ntho tse ding ha di batle o di shebelle. kakata Di batla o kene. hey kakata Motaung ho na le batho ba o taba ya bona e emetseng hore ba nke kga. yes yeah Ha ke tsebe na o swena ka jeno re na re tobeditse konopo efe. tobetsa Maine Empa jwale re swere le mona. oh yes Mo re tshwereng taba e thata ya bophelo. hallelujah ke bophelo bona Hore lefatshe le re leng ho lona. ha Maine Ntate Motaung ha re fihla ho lona. hallelujah Emong le emong o na le seo Modimo a mo fuparisitseng sona. kakata phoka Mme re tshwanetse re sebetse ka matla. Hore sena seo morena a re neileng sona tsamahla monna se tshwanetse se ise tlotlo le tlhompho ho yena. mofokeng Ntate Motaung, bothata bo re nang le bona ke hore re shebetsa batho ba bang. mofokeng Re tlohele ena ye Modimo a re neileng yona. tsama Re nyenyefatsa se Modimo a re adimileng sona. Momamedi, lenaneo la kajeno le fetola bophelo. le bo fetola man Ntate Motaung, bophelo bo tshwanetse re tloha mona bo be bo nkile mothinya o mong. Maine O re lefatsheng mona hallelujah tlotlo o e fumana ha o na le ntho o e etsang. hallelujah Empa ha o dutse fela oh yes tlotlo ha e tle. amen Mme momamedi ha re behe hantle hore re seke ra lahleha naneong lena. Ha o etse dintho bakeng sa tlotlo. oh yeah O etsa dintho bakeng sa ho phahamisa boholo ba Modimo. E ka ba phoso lentswe le kang la hao Ntate Motaung. Haeba o no o le kwetlile le le siyo seyalemoyeng. oh bathunga E ne tlabe le talente e senyehileng. oh bathunga E ne tlabe le makgabane a re sakang ratse. oh bathunga Ke more o ile a re adima lentswe lena leo dilemong tse ngata le ntse le na le maputu. hallelujah Hohle mo kenang Ntate Motaung, ha ke taba ena e hlile ha ya dula ho wena, ke ne ke mpa fela ke fapohetse. ya hle moruti Mme Ntate Motaung, taba ke ena. bua mofokeng Ha o keke wa dumella hore se Modimo a o neileng sona. yes E re moruti Maine a pote ka mona, ha o pote ka mona re tla kopana ka N1. ha re kopane Ntate Motaung, ha o na le peo, oh e ka ba ya moroho, e ka ba ya poone, e ka ba peo ya eng. a tsama Maine jwale O e beile ka storong kapa o e beile ka rakeng. a tsama phoka Pelo ya hao e bona kotulo, mahlo a bona kotulo.
Hai dutse rakeng e dutse ka storo. O tsenele ha o ka wa lora ke ya etsa. Kakata. Ke bela o tula ka fatshe jalo ka moruti le nana la makhulo. Hore nna go tsene re na le ditebello tse sa kgone go di support ka character ya rona. Hallelujah. Moruti ba ile phete ba tlile la palo ke re na le ditebello. Yes sir. Empa hona le thole hore le etsa mo support tebello. Aya. Da tebe down peo ikeke ya mela. Ha. We beile ka rakeng we beile ka storo. Tsamahle monna. Boholo ba rona le rata kotulo. Ha. Empa re tsaba o jang. Hallelujah. A ke tsebe taba tagline yana ke re boholo ba rona. Yo. Re rata chai, re rata kotulo, re rata ntho tse ntle. Empa re hana o kena tshebetsong. Bua Maine. Me ke bona bothata ntate Motaung a ke re tjhakele. Le khepella makgolo a supile mashome a robedi a na le metso e robedi. Re tlo hloma tente. Re hloma tente re etsa motlotloane fela. Mme momamedi a re ke re thusahale fela. Hallelujah. Se fihlelwang ke letsoho la hao o se etse ka matla a hao. 700. 788. Ke a leboha moruti wa ka ke a teng ha ke etsa tjena. Ke ho yona Mofokeng. Temana ya leshome hobane ho jwalo ka motho ya etang e o itseng hobane a bitse bahlanka ba hae a ba nela letlotlo la hae. Ei, A eta jwalo hore dintho tsena di ske tsa sala fela. Jwale o bitsa bahlanka wa ba abela. Hallelujah. Yes, sir. Ere mohlano re na Jeff. Ha. Anea emong le emong ditalente tse hlano, emong a monea di le pedi, emong anewa e le nngwe, emong le emong anewa ka matla hae. Emong le emong anewa ka matla a hae. Pelo ne wa talente tse hlano. Yes, sir. Wa bobedi a ne wa talente tse pedi. Hallelujah. Wa qetela ne wa talente e le nngwe. Ah. Bebele emong le emong. Anewa ka matla hae. Ah, Maine. Ntate Motaung It's what Maine. Supermarket e cheap ho feta you save. Ho balalang hore o tla boloka holo pasekeng ena ka disolo tse toma. Tse jwalo ka 5 kg ya Farmer's Choice frozen mixed chicken portions ka 179.99 fela. Le 1 kg ya lebokosela U-brand cornflake cereal ka theko e tlase ya 36.99. Sefose ke disolo tsena tse toma. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa April 2024. Pasekeng ena reka ha you save, where you save and save and save. Yo. Ebang mo le bomponeng ba mona ba ratang ho tokela motse kaofela hore dikuku tsa hao di le dijana mmoho ka Nestle Cremora wa mofuta o ka ikgapelang 10,000 ranta kontane bhekeng e tlang. Lesedi FM reka Nestle Cremora o re romelle senepe sa selipi sa hao le risepe ya hao ya Cremora ka WhatsApp ho 083 284 0008. Mamela re atel o arabe mohala ka hore get that Cremora feeling ho bellawana di dipehelo. Rotavirus ke kokwanahloko ya tshwaetso e kena bathong ho tswa tikolohong le ka ho tshwara dibabadiswa. Hlwekisa tikoloho hantle ho ithibela. E kena bana ba pele ho dilemo tse 5. Rotavirus e ka baka ho hlatsa letshollo feberu baneng mme ba ka ba boela ba robatswa sepetlele ha ba sa alafshwe. Bua le mohlokomedi wa bophelo ka thibelo ya rotavirus. Molaetsa ke wa GSK. Moruti Maine kata. Ntate Motaung Moruti wa ka emong le emong ka matla a hae.
ka matla a fuwa ka ho ya ka matla a hae sena matla ai tsamahle monna le hodimo le sheba capacity ya ha hore o ka jara ho loka oh yes jale bothata ke maemo a nang le lengwe hallelujah ha tshwanetse a shebe ye a ineweng ka matla hae jalo o tla sheba ya neweng tse hlano eba o bolela hore hoja o na newe tse hlano a ka ba etsa ntho e beteng ke na le bothata tabeng eo e re ke mo botse ha o hloleha ke ena tse hlano o ka di etsa o tla di etsa hoba o tshwanetse o fete mohato ona pele oh yeah hoba re newe o latela matla a rona ntate Motaung ha nke ke bue nnete momamedi wa tshebeletso ya lesedi re newe o latela matla a rona qetellong re fumana ntate Motaung ke adima lentswe re na le di-copycat oh yes hobane ye mong o batla hore a nke ntho eo a senang capacity ya Maine tsamaya ayo imela ntate Motaung ke mo blame system ke mo re impa ikale ha ke ratu ke mo re batho ba ntlhoile a tlo jere nthono sa tshwanela o ja o tshwanetse o e be fatshe jale o jara o lekana mmele wa hao o nke o lekana matla hao ntate Motaung mosika rona eba ha re o jara hallelujah felix a re ke re nke temana ya leshome le na le metso e seletse yankileng ditalente tse hlano a phakisa aya a hweba ka tsona a rua ditalente tse ding tse hlano yankileng ditalente tse pedi a rua tse ding tse pedi le yena ka mokgwa o jwalo impa yankileng talente ile nngwe aya sheba fatshe me a epela tšhelete ya morena wa hae moruti wa ka ke kopa ke re emise mona nke ke hlopholle taba ena a ko ihlopholle wa pele ya nkileng tse hlano a budulella katiso ho tsona a re ntwena ke ya morena mme ha ile tiso nyaka ho tshwana le ha ile ya hallelujah ke tla sebetsa jalo ka ha ile ya ke tla hlokomela jalo ka ha ile ya amen ke tla baballa jalo ntate Motaung ya atiswa o ya tla le 100% Maine I bear fatsimo hallelujah wa bobedi le yena etsa jwalo ke kopanke ke kene ho yena wa boraro hallelujah temana ya itinere ha tsere yena ileng ke kopa ntate Motaung re ke re shebe temana ena ka leihlo le leng hantle la Afrika Borwa e shebe ya kileng talente e lengwe yaba o sangola lengolo kapa tsebiso a romella dipintsa bafu Maine ntate Motaung a re ke ka maswabi dikutlwa le bohloko ke o tsebisang ka lefu lena ntate Motaung motho yana o neuwe ho latela matla empa re bona ntate Motaung motho yana ena a ngola lengolo a ngola tsebiso ya dipitsa bafu ke ka maswabi a maholo le kutlwelo bohloko e kgolo ai ntate Motaung ha re mosala morao oh yes sir re bona etsa tshebeletso ka tlung ya talente modimo a mo neileng yona Maine jwale wa tsamaya wa tseba mohlanga etsang tshebeletso ke mohlanga tsebana le di-drugs kapa dithethefatsi Maine o etsa ntle monna sena sa kgathalle batswadi ba hao Maine o tsebe lefu se le kene ntate Motaung re emetse ho ya mabitleng o ne o latela matla hae ntate Motaung sebe maemo a le jwalo lefu se le kene ehle monna man lefu se le kene Maine a elellwe Maine uwe molekane ya motsepang o tsebe ha bapala ka ena o tsebe Maine o tsebe lefu se le kene ke tshebeletso ya lepha man askis Maine hey
Ntate Motaung, Oh moruti wa ka. re na wa o latela matla. Ha! E ka ba phoso koloi e nyenyane ha e ka ya jara dilitara tse 500. Ah. Se re tlamele phoso Ntate Motaung re ntse re le mona talenteng e le nngwe. O sa ngotse dipisa di baduwe. Se le tshebeletso ya lefu, tshebeletso ya lepato. Empa ya nkileng talente e le nngwe a sheba fatshe a tsheka lebitla a pela tšhelete ya morena a fihla a tšeka lebitla Maine ehle monna Ona sokola tjena. Ona le mo a e petseng talente teng. ehle monna Ha o bona dintho di le tjena, Ntate Motaung re dula Mzansi a re ke re bue nnete. bua Maine Hore re a bona ha e se ya mabitleng, re a bona ha e epe. Jwale yena ya na le talente e le nngwe. O lo e epela ha qeta hore mobung le roleng Ntate Motaung, o tshojwa o epela ntho a nang le yona. Maine Ka mekgwa, ditlwaelo, diketso, dipolelo, dintho tsa di etsang wa utlwa hore motho enwa o setsheng sa bafu. o setsheng sa bafu Ntate Motaung haya ke shebile nako ne ke itse re tla ke re fapohele. Haya Timana ya 19 re tsiutse ngata ha di fitile. morena wa bahlanka ba wa fihla mme a hlahloba ditaba tsa bona yaba ya nkileng ditalente tse hlano o tla a hlahisa tse ding tse hlano a re morena o no neile ditalente tse hlano bona ke ruile tse ding tse hlano ka hodima tsona. Ya 21 morena wa hae a re ho yena ke hantle mohlanka ya molemo ya khabane o bile khabane dinthong di sekae jwale ke tla o beha hodima tse ngata kena nyakallong ya morena wa hao kena thabong ya morena wa hao. Maine mo le bomponeng ba mona ba ratang ho tokela motse kaofela hore dikuku tsa hao di le dijana mmoho ka Nestle Cremora wa mofuta o ka ikgapelang 10,000 ranta kontane bekeng e tlang. Lesedi FM reka Nestle Cremora o re romelle senepe sa selipi sa hao le risepe ya hao ya Cremora ka WhatsApp ho 083 284 008. Mamela re atel o arabe mohala ka hore get that Cremora feeling. Maine wa tsama Maine jwale wa tsama morena re o ya khabane ke tlo fa ntho tse ding tse ka hodimo ho feta tse o nong o ina le tsona Maine o etsang. Ntate Motaung ha o ralana ne o lena o itse lefatsheng planeteng ena. Yes Maine hallelujah hey Maine morena ore o mohlanka ya molemo ya khabane. Ntate Motaung ke kopa ke a tseba ha ya ngola Bibeleng yahle e re ke re morena o ile a ngola artikelenyana ka mohlanka ya sebetsang ka bokhabane. a ngola article a ngola a mo babatsa hey hlaisa a pepet moruti Maine bua ka diartikele ha re ke re bue ka Facebook. yes sir morena a penya mo a re ke a leboha ka mohlanka ya ka ya khabane. Ntate Motaung ha re re ye wena mahlong a ya patile talente ya hae. Hanna morena ha ngata
Bona hangate. Go ba ne mpile talente e le mma. Ha re tswele pele Maine ne re di bale ke tshaba nako. Mora Maine e re ke bale ba ke utlwa o a tshisa mme ke batla go tloela o mathe. Hatla le a neilweng ditalente tse pedi a re morena o no neile ditalente tse pedi bona ke ruile tse ding tse pedi ka hodima tsona. Momamedi moruti ha ntaela ke tlameha hore ke mathe. Dr. Maine ya neilweng talente e le nngwe le yena a tla are morena ke utsibile hobane motho ya thata ya kotula mo sa kang wa jala teng no bokella mo sa kang wa hasa peo teng. Ke tshabile ke hona mme ke ile ka pata talente ya mobu bona e sa le yona ntho ena ya hao. Mohlanka ya lunya ya sebodu joy ya sebodu sebodu tuwe Ndata Motaung mohlanka ya ha leboe ha ye tseletho ke shebile makoma ile ho mohlanka ya Ndata Motaung ne uwe empa yena o batla tlotlo ye tshwana le ba bang ha aswan pasolo modimo ai khona yo Maine hallelujah hallelujah. Yo o sebodu ke ba le temana mashoma mararo doctor e re kete ke ho yona momamedi lahlelang mohlanka ya sebodu mafifing a ka ntle mo dillo di tlang ho ba teng le ditsikitlano tsa meno. Enough is enough. Oh yeah, oh yeah. Yo Maine yes O bua hampe hore nna ke etsa tjena ke kotula mo ke sakanga jala teng. oh Maine Mohlaki na nke o nea o amohetse assignment ha o ka ba wa dispute mo ke Maine bua Sesotho mo rutwang bua Sesotho wa e hana yeah empa ka jeno lena o na le dintho tse o di buang Ntate Motaung a ke re thusa hape santsane re le tsohong ya morena Jesu. hallelujah Maine hallelujah Papa me borokong mme re tsebe o lefatsheng re tlisitswe ka tsepeng hallelujah re keke ra tshwana Ntate Motaung jalo ka menona ha e sa le ai man empa ne Ntate Motaung ye molemo o nne o ho latela matla oh yes Dumela ai man oh yes sir ai woo
Senkhane ke a timela. Kakata. Maine. Ore ke tla ke foufetse ke a baba. Maine. Ke tshepile wena fela. Whoa. Kakata se. Oh yeah. Le nna ke batla o tshwana le ya nang Yeah. mosebetsi. Ngwaneso ha letsatsi ya leshoka ena. Mathela a morena Jesu. Ha o kgutla ho ena. Nyakallo e tlabe le teng. O na le bophelo bo fetohang. Ha eba o le teng o mametse naneo lena. O re Modimo fetola bophelo ba ka. Ke hloka ditholwana. Ke hloka ho beha. Tate Motaung kodilo lena ha o le sisita. Le tata le hodimo le ya phetle. Le bua le ya re ke tla ke sena tokelo. Le hodimo le le ke a o approve. Oh yeah. Ha o ka wa dumela. Ha o ka wa etsa ka mo ke laela. Taba ya hao e lokile tate ka lebitso la morena Jesu. Tate re utlwile tlotlo. Ha e maneho e fela. Hallelujah. Ah, Maine. Ah, Maine. To someone is so that they are lying and hloka ditholwana le nna. Hallelujah. Hallelujah. Ah. La morena Jesu Christ re a leboga ntate. Amen. Ai Maine we etsang jwalo. Oh yes, Maine, bua. Nalo wena ka jeno lena ntate Motaung. No moruti wa ka. Re ne re le makolo ya na hula na wetse. Hallelujah. Ho tsebo phelo bo mo tlase bo swahlama. Aya. Ola ka trole ya le hodimo. Ra boneha morena Jesu la re ntate ke wena ya tseba. Ntate Motaung Modimo re ho profeta. Kielo re na ha bona masapo ana ka pe. Oh yes. Mo profeta re ntate o tseba we. Oh yeah. Ntate Motaung Romarian tsebo sebes. Re ba tlisitse Modimo ya tseba ho lokisa. Oh. Oh moruti Maine. Moruti Maine. O re tshwana le koloi tsena. Tsereng ha tsering di wetse. Ho latwe tsona. Ba re ke lona banna. Bo mofokeng. Ba tsebang. O inolla koloi tsena. Yes, Maine. Kakata Maine man. Oh yes, sir. Yebo. Hallelujah. Yes, sir. Moruti Maine, Dr. Maine ke a leboha, Momamedi, lenaneo la makgulong a matala, lenaneo la hao, ho tloha lemong sa 1985, ho fihlela kajeno, Modimo o ntse le hlohonolofatsa Sontaha se seng le se seng. Modimo o etsa hantle o baballa o boloke, a boloke le bana ba hao, a o hlokomela o pate direng. A o pate direng, a o pate. Ke a gutsa, me ke fa moruti sebaka, ka tshebeletso,
ya hoseng hona. All right. Oh, bye-bye. Bye-bye. Ke mang Bye-bye. ya ka nyolohelang thabeng ya Jehova? Bye-bye.